Adoye. Kumasi Asante Kotoko egwa mboaboa so a omo edi etwen Kano Pillars eda kwasiada ewo Baba Nyara Sports Stadium eno eye Total CAF Champions League 2019-2020 season na Kumasi Asante Kotoko team no enemu kopie mu ewo Konfanochi Children's Hall ekokoye Adoye edi ma Konfanochi Children's Hall na mpenifo kukuda mekopie mu ono eye Nana Kwasi Jembibi Koka ono eye special assistant to executive chairman Meka His Honor Professor Dr. Kwame Chei ono Kotoko executive chairman sanso so ana Ora Christopher Dambenya wono so no pre se obabedi National Circles Council akonya no ana afi Kotoko players no ene Kotoko PRO Ora Kennedy Boachensa omunya ekopie mu ewo a omo edi diapers ana afi sika ne de omo antudi omo edi koma children's ward ewo Konfanochi Teaching Hospital UTV semtofo ekopie mu ho na emre ekopie mu ho no Nana Kwasi Jembibi Koka special assistant edema executive chairman Dr. Kwame Chei Oni UTV ekasa no ensemodi etu dwani Kosiada ye si akan kese ye be hia sabi Ghana man nyina mata nyina empire bokese nkora nyina empire bokese se omode beta ekuo nachi ama ya kansie no yenya nkunimdie sanso adadi akire amansan nyina Ghana nyina se Kotoko sabi agudie no ene agoprama no so nko a ye sanso dwene yen society no ho yes anso dwene sabi yen community no ho ye hweba bia se baby bia mo bia wo se yetimi de kono yes anso ye ni nyina aka ho ema eye mfaso e de ma o man ni nyina ba ha na yensem kakra ye de ba ene ya chede kakra ye de bre eye Konfanochi Children's Ward na ye de abonkra no so ho bra ama obonso ho ate. Aspiring National Circles Council Chairman Christopher Dambenya wono so any UTV ekasai amode nsem kakra etudwa ewo dwumadie no ase. The entire ni say Kotoko wako Sunday aye bebobo ana ball no so no ye hia obi bian pipe na mejili say timi ayusu we edi ba baby amamefo na wo ne nkola na kola bibi oda ho bi ade ni bebo no ni spiritual word no bebo mpa ya matim na akose de bedin kunum ana aven so wiase so no nyame to nsema wanto nsem ze wonko afa ese utimi chichema society ni biso enti ne hu anamone etu ye no Mami Georgina Efua Sam oko Konfanochi a oye director of nursing odo eji achede ni ewie no ensem a ode atu edwa enie Ejina board ne management ene child directorate anemu ede na sekesi ema Kotoko footballers ene supporting club ene management na ewoni ya na pay omo abaye amayen wa wonim director de enye ade a eda form madese na ba anya mo hia nyoma bebre especially word nkwala no nti that person ne ade am de abechen no ebebo amamefo no bebre nti me gina omo anu de na sekesi at the management supporting any players ni na